Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani Tentu ka usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu bukan nabitan longgon na ngauna na sere sa dotu nga son to pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka bata pa kanisamo lang dito na dito ka no kita ni sing lalo to sunan tangga boka so ba sini nakit lalo talaga ni sambula binaka sema mai ka wasea ni na Radio Bulan Dua Vata San Francisco Tarungodi na tulu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika Dini kina ruona kloka na singa levo ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti Radio Bulan Dua Vata San Francisco me kauti kenda vata mai Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani
singai bosa da e mai toa haunduri da e waso solo meula I bondo Atoli lia wumba munre ni dangi e ba me bosa ratu una tua beisa minra isa donu mai Eta koe haundurai e lumi lumi sa nindela ni waingai maare oto maya e na toba e wa aloloma Haundutu inangele isale longu saru iwele auwele pale anandu iroa ni rosito toa Hautoli lika itane meula I menu inu balamu oba atula wenongu walele tuna sabu sale Haundoro haundua ni sengendu tua tuba andua mei kalano ale siwina oro merangorongoro Hautemu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi maila masina Suina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi maila masina Autemu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi maila masina Suai ololo ni lolo mandi maila masina Suai ololo ni lolo mandi maila masina Era radio mbulando wata wakambula talitukani vekamni and kavini moni tendendai dinangani ni senga ni radio rautiko ia au nanumo senge wasanga tokomandanga me pinaka maina itamba ia sa tomani tikomandanga na nonda ngono wata ne kavini kuanda sana rongo da sarmanda ne rongo ni sama isibitongo na tolo ena tini kandona miniti wakambula tiko yani vengana vano ni sema tiko makena ne kavini kuanda ndu tiko na singa ndu na vanua ndu na ngona ia da Winaka ni rawa ni tamai berongo din doma tiko yani na nonda wata na radio mbulando wata sema ni vinga na vanua o ni sema tiko mikina da winaka ni rawa ni tamai sema tiko tamai be tomani tiko yani na ndo tali na nonda iwasi ni ngona na kavi winaka ni moni tendendai be keto e California katolu ni singa wakanuni winaka tiko yani be kimdo mai nonda sa ndo tosar tiko kiliu singa tu city tiko ngo singa levu ni tu city sa kavi tiko ni moni tibe keto na ngona binaka ngoka o wakabina binaka tiko be kemni na sema rau tiko mai ke oni sa sema mai ke ritunga kinge rau ni dona like ninge osia talitunga ni na nonda wata ngona radio mbulando wata ia me wakana kene wakarau na ngona ngonda sana rongo da sara talimandeani nei rongo me wakair tondo be ingarabi tiko mai kina mai na TV1 mai na nonda vanua kanda wakabina binaka kina ni rawa ni ndaua se tiko mai wikanda na nonda iwase ni ngona watongo nei rongo na vea kabi ni moniti kena wakarambuka nomni tokani ngo unavuninda kua ni mbula binaka Ni sambula benaga na turanga na marama na dhurbu na ngone lewa keike muni rangoni. Sai kwengo na nonde rongo na mbungi ni kua. Webu sakitaki me sambu kodi na lawani media ad rono ndolu katini. Me ana laura itale na itubo ni tambana ni wai. Taurago New Zealand na mbilo ni Hong Kong Sevens ni uti dhiwa na mbaki. Esa mai bebo sakitake na palimendia na matakani kua mesa na mbokodi na lawa ewa na Media Industry Development Act ni rono ndolu katini. Tukuna na vuni lawa ko siro mituranga ni nangandrebi me adho sona bi sa umebaka
ni lebu tiko na kena bibu sakitaki senga talenga ni rando watakina na bi songo se na leo ni bonua tukuna na buni lawa ni na ngandre bibu totolo na kena mbukudi na lawa ni media industry mebaka ni senga ni ngarabara kina bobe na kana no nei tabi ka baga bunetiko mebaka ngingo taka na kena be ngrabi tukuna na turanga ni ndondonu membukudi ni yalana na ndondonu ni ngalala ni bosa kuria ni media ena ngandrebi mengaraba baka binaka ka baka toto bata na nona itabi baka kina me kuni baka nambi ena ndona bonu na nona kamburaka endua na itukutuku tuku na ndona leo ni toni besanga ni ndondonu me na rongodi na leo ni bonua ena buku ni besongo sanange be talmata kina laongo ena singa lutu lebu ni madawa mayongo tukuna na ibugi ni minista ni marama ngone ke na baluti ni bulan rabun ko sasi kira ni sangati ko na tuba matata ni kana baluti na bulan rabun bari tati ko na palimidi ko kira ni sarui baga idola taki bali bu ira na ibalislis bari takamera ko ni roka na non rabai baga lo matagi na tamata esa otingo etolo na mba kena mai baga dengu tu na Fiji baga dengu itu na Fiji Airways mevuka baka ki Hong Kong baleta na COVID-19 pandemic ya esa na mai tomani tale na buka ena mwani mada o Saudi ya mai tega bu na buka ki Hong Kong ka salabata na kena boy dur na sotota ni Hong Kong Sevens endo na raraning gito kando boto katu na timini biti me non to rarani balu kalagi baga bondo listelenga mai sona ilaw me baka di wabiti endo bir na rosonga bulu na matenitu vagatara na matenitu ko China merumbutu kaya ni na bonua vaga China ramendo batana tambar ni sarabunua na nonda bonua na tourism Fiji na company ni wanga buga na Fiji Airways na vali bola ni matenitu ko China keira na tua managers era kinda bakina bulangi na rara ni wanga buka mai buane bugi ni prime minister ko William Ngaboka ka bagambauta ni non rangole mai na sarvanua ena kota mai endo na nui ena tambana ni sarvanua na non da bonua koviti edingoma tigo erota ni 5 na undol na leni bonua mai China ka rangole mai kina non da bonua ba sarvanua nimbera na COVID-19 erota ni runan rauna mbakina non rovio kanitu mai na matini tu go China keviti ka baga bena kana matini tu ko China ena nonda bonua ni rawa ni gobiti mendo kati ko na biwe kanyango na kena mai tiga buta labuka mai nandi ki Hong Kong esa na baga tiga buna tale non robio kani binaga na mateni tu erua kana bunga sarna ka erona daga batakina esa na buka tiko baga rua na Fiji Airways Airbus A330 ki Hong Kong me bakani nda sabo karo baba tigo yani na mada wani singani mate sakere tu na tamada no bisa mendanga roni na leo ni bonua eduguna na chief operation ni tamada no bisa ko ACP liba Andrew ni na lebu sarati ko na beito so yake na moni madango ka na bunga telenga erna sanga merna mbosuka na lawa sakere tu ACP Andrew menda tugu kinestesi no bisa bola kandu ndo biko merau ni taro bikina nambasu lawa kabakakina na nonda daga bata merau ninda marutaka na bagadangi ni singa ni mate esa koto matanda tukuna kondriu ni na lebu saratigo na ngarabi songo na ngito kene be tubu teleso na ngarabi tigo na moni madongo asa kretigo na leni bono menda kuwa ni ba kusa baleta ena rawa ni bagabuna na bagadalaka kuriani na lebu sarno bisar na bengrabiti ko na moni madongo merawa ni da marutaka na nonda bagadangi ni singa ni mate tukuna na minister ni public works ko ro Filipe tuisawau ni nangandrebi mereidi na saladava erawa ni muri metosoi kina kiliu na bengrabi ni tambana ni waina nonda banua anandona nona soli tuku membeleta na water ke na way forward tukuna ko tuisawau ni rasa daga batatiko nando beto koni ena tuba ni water sector ni ronondolo 5 na ustu ni tuba sai ko na kena sangai me walina lenga ni wai adu tiko na ngonongo ka barota kendo ni tuba merawa ni kuota le ni na yado na lengo ngo ena vengo na maimuri
kana reida talanga na tambani ni wai na kena bawa bina kata kina be ngarabi veira na lewe ni vanua ni sambula bina kata le mai sai kwengo na nonde rongo ningito esa o tie dio ne amba kinge me tura na timi ni New Zealand na ulu ni dobi ni Hong Kong Sevens arto se tora sara na mbilo ni Hong Kong Sevens na timi ni New Zealand me na rono ndolu tini kaba ni utinga tul so ula sekondi mai tambaga kina ko kodi vai na timi ni New Zealand na matai ni nondo to sikwa katara bana no mai tambaga ko sione mulia erua na nondo to sikwa kakota kiken na kenda to kai na timi ni New Zealand na tini kadiwa sangatiko na timi ni viti ya mai tambaga ko bubia wa nando balo indona sikoni utinga ono sanga ula sekondi kama liu taliti na timi ni New Zealand na kai rosanga bulu kaba ke vitu ya mai tambaga tala ko Joseph atala dolo indona sikoni ni tegebu ngane karo ni bu mama kene ka tul sko ni bo to ka vida na sekondi me da vanangito e marota ka komoli na nondo to bamuri na leoni timi ni tubo e varota ki kibirota last November against Australia there were 2 scores ahead in that game. New Zealand and Fiji for Hong Kong glory. Men's Cup final. They go long, New Zealand, off the kickoff. Mbatererenga is in a wrestling match with Leroy Carter for New Zealand. But early possession for Fiji. No, they've lost it forward. Tavita Damgunu coughing up the ball. Here's Amanaki Nicole. Big long pass. It's over to Cody Vai. What a story. His debut tournament. 140 of their past 41 games here in Hong Kong. The only one they lost was the Cup final last November against Australia. They were 2 scores ahead in that game. That was a game head coach Ben Gollings really thought they should have won. Down by 5 here. Ball's loose again. This New Zealand defence is causing huge problems for Fiji. Sione Molia is in. New Zealand had 2 tries. Fiji don't like it, but the All Black Sevens have started this cup final with an absolute bang. And be able to have something left in terms of decision making or execution when you get to the big dance. And the pressure they always feel here in Hong Kong to perform. Mugabe Black is chipping over the top for Leroy Carter. Look at Carter go! Carter! Points of the cup final. Nathungu has it from Bukayano. Back inside. There you go. That's more like it. Rerenga, he's got support from Talatholo. And here's Talatholo. Talatholo and Carter. Collier. Talatholo gets there for Fiji. Talatholo skips through the line. Josepa Talatholo, he's still going. Talatholo inside and scores! Nioti wala sotsot ni HSBC World 7 Series elora ini 5 timin duindui arto menganga na lo manindo na sotsota. Wayana timin Australia, Samoa, South Africa, Argentina, ke New Zealand. Esa maitiwa na matei ni tutu ni poindi na ndona nrau wasanga wulu karua na timin New Zealand. Nioti na menganga na Sydney 7, Los Angeles, ke na Hong Kong 7s. Kataraba na timin Argentina na ndona nrau rusanga wulu kandona poindi kanganga na Hamilton 7s ke na Vancouver. Kataraba sarea ni na timin biti na ndona nrau tinika tolu na poindi. Ni oti wana na sotsota ya roto sama inganga oti baga 5 na timin marama ni New Zealand. Oyama na Cape Town 7s, Hamilton, Sydney, Vancouver, ke Hong Kong. Ya sa toroti na mbilo ni sotsota mai Dubai na timin Australia. Kan dambiti we na ndona nrau karu na poindi. Ka liuti go wana timin Amerike na tin karu na poindi. Arto sangwale sarakina Singapore 7s na ndodoro na bungi sotsota ka taraba kana tiga buti ko ni kawalu ni singa kine ka diu ni singa ni bula ko Aprili. Erto mai ba dingo bina kana nonda timi ni ngone lewa ni mbera ni rto na toma natale na sotsota mai Toulouse Evranse ene ga tini garua kine ga tini kabani singa ni bula mayongo. Erto mai ndru kana nonda timi ni ngone lewa bwana timi ni Britania ena kai rusanga bulu karua ke tini kadiwa ena kana bala tagine ka tul ni tutu ena Hong Kong 7s. Erto asa sang saraba ko na tim ni Fijiana ene matai ni be mama ni oti nona mai liuti ko na tim ni Britania ana kai tini keisanga
Kangai mai tambaka ko merenda ni ngoro indone skua ni mai dhava ni mateni bi mama peritani ai tini viti elima. Fiji, they're going to come to the right side and in the defence was on point. There's the offload. Now the little tap on. They've got an overlap out on this left side, Fiji, if they can free it up. But Megan Jones with a big tackle and that player out on the left edge is unmarked. Gets the first try. And they're inside the Great Britain 22 with a 3-on-1 overlap out on the left side. And they get their second try. From Great Britain, Cow plays halfback. Megan Jones, fresh receiver, outside in. What a beautiful line from Jasmine Joyce. A little 3-on-1 out on this right edge, but the pass has gone loose, and the ball in two hands in between two defenders, and Fiji going to hit straight back under the posts. A 17-all with the conversion to come. Shape to go left, takes the hold, Norman Bell. Classy, she's going to be run down in the corner. No! Norman Bell will win the bronze medal. Lauren? I think she had You may award the try. had a hand on that all the way down. So Norman Bell, what a finish. What a tournament for these two wonderful teams, Great Britain. Erosa mai tumbu bata talego Samoa KVT na sotsota ni Singapore Sevens na mwani madhaungo. Na tumbu mbai tigo kina timu ni viti Samoa Canada ke Spain. Tigo na tumbu A na timu chambeni mai na Hong Kong Sevens. Waya na timu ni New Zealand. South Africa, Australia ke Hong Kong. Na tumbu da tigo kina warani se America, Uruguay ke Kenya. Ni oti ni tumbu tigo na Argentina, Ireland ke Chavani. Ena vai dori tigo na sotsota ni Singapore Sevens ena mua ni madhongo. Kina nunra sotsota na marama ne timu ni Fijiana. Ena tigo ena tumbu da ke na Britania Spain ke Chavani. Ertona ngai vai tavi na nonda timu ni marama ena vula moyongo ena sotsota ni Toulouse Sevens. Esa maindi kita kanandoni bibo katawli ni Wallabies ko Eddie Jones. Evida na ngoni ni viti kina extended squad ni timu ni Australia. Ngona wing ni Waratahs ko Mark na wanga ni Tawase Suliasi Nevalu mana timu ni Reds Rob Valetini mana Brumbies Marika Koroimbete ke Samu Kerevi karowai tabiti na online training mebaka ni rongitu tigo mai bonotani evida na rongo ra kaluda ni ramai sanga ni dingin taki mebaka taki Tate McDermott Jake Gordon Nolo Lesio ke James O'Connor tukuna ko Jones na ngone ramai dingin taki yongo avute ke mai nonra kau ningito ke na nonra daga lo menrara kuria ni na yado tale sona bebe sau ni mbera ni kadivaki na timi ke na sotsota ni burubura. Ongo na Radio Bulando Wata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ndua mana baya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika America ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo li bake na kenara ni betobi se na tobi kuna mate ni nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tele kwentiko. Me bakani se no tini kene bakata kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51 sesi koba na nonda to website www.sfhepbfree.org. Ai, kemudo bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na nomundo ko bati. Sa lemo na kemudo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat wele. Dokona na nonda business na ngoni iTaukei Amerika. Doku sa mai. Do mai volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California.
Daviti, ke ngasini buli Paulangereki, rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu, vei kemundo e Amerika, tini karuana kaloko ena singa lebu ni bakaromboka, vei kemundo mai viti, ena radio mbula tua wata, San Francisco me kauti kenda watama. Nungu chisu nungu banua. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kauni bugululu vei kemundo e California, vei mamani rua ena kavi kina tolu ena singa lebu ni lotu lebu, vei kemundo e viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodi na radio mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vatamai.
Totoka nona mai ve wakamaro takitiko ni hawe kianda o peni seniasi e nai kawi vinaka ni moni tine ndai ni katolu ni singa ni vulo e pereli. Wakambula tale tiko ane vi kiamni na senga isema vo tiko mai ke na dua tale na nonde wasininga ono vata e nai kawi ni kua o kila ni anda saraba vata tiko na ngito na Hong Kong 7 e na moni madhao sengi o tinga ango ndona ka wakasakite na nruto ngito ia o kila ni vungo weekenda enda wakila na rarawa enda kila kede tu na rarawa enda wakila ni senga nirtoro wata na mbilo ia savango nea sonangona enda na Winnie sonangona enda na Lucy ka dona ka na nongo waka sarava toka na sarasara tiko mai na ngona kito live tiko ni kina na nonda wata ngona radio mbulando wata en dona ka na really ni leoni vanua era sema ra tiko mai ke na nonda to wata ngo kitonge vital no taka tiko taronga tiko tana nongo i toka ni e dava e lele we era sema mai kina na radio mbulando wata baleta ni ndekila tiko na Hong Kong 7s ndo live talitungani sindo saravitungani na TV mai viti o tianga e kito mai vital no taka tingona se dava e lewe era sarasaranga mai kina na live tiko yani ni radio mbulando wata na taliboni sange vangone na vital no baleta ni nangonango kenda kede enda waka taliboni raundi kaya e dio sanga vulu baka na pasende we kenda na waka taliboni enda tiko na Facebook tiko na anda keba kai sanga mandangani tiko na Facebook tiko na Messenger koya e rawa kina ni enda sarava na ngito sena vika enda waka lilidi tiko yani ena nonda wata na radio mbulando wata koya kito waka binibina kina waka lebu wikimni na sema tiko mai kina nonda wata ngo do ngana kere kito ndo waka edora tiko yani ke waka ni senga sema wo mai ke roni dona like murike to talitunga mai oni na reida dona vanua ya ke waka ni senga sema wo mai en wata na radio mbulando wata sen ai bola mata ni radio mbulando bate sindo talambeka na tanga ni veba ni lei sema woki na ni na reida tiko ndo bono ya do bola toko kina like ndo tala bono bola kina follow us koya kito kerea ke bakaro ni ndo na like follow us rautalanga ni gai wase tiko yani na nonta bata ngo na radio mbulando bate na bebu ke sarva ke lebu baleta ni ndekila isenga ni rawa ni ndo na sar TV tiko na wingo na kede sen bebo no kede tiko kina so nangona di senga kina na TV io dona kairo ninda do bata kino ya na taliboni and the waka taliboni kede na bevo no kede nda lako kina nda kota tunga na nonda taliboni o ya dona kairo ninda na waka binibina tiko kina na tos tiko ningona kina sa toso tiko na technology me do tiko mengona ka kede sa rao ninda rida na taliboni e senga walenga ni vangona internet se menda rida na Facebook se dona kai ndue live mind sa rava tiko e ndo talanga na kai bakararotaka na nonda mbula baleta ni na taliboni talanga sa tiko kina na veka e roni bakararotaka na dhaka wakamdanga vira na dhaka na bibal ni bola so na kai ndo tiko ngai na computer i liu enda kilanga ke bakaroni ndambe ngai na nongu bononi dhaka me ndonongu computers ndonongu laptops and desktops ndona iPad around yunga dhaka kina seron yunga rab kinongu itabe dhaka ya nongu even on the phone taliboni mantanga isa tiko kina na Word na Excel na veka kedva ya PowerPoint kina kai nda kila enda ndo baka yang ataka ke baka nda dhaka na kamenda dhaka baka ibal ni bola sena matangali dhaka vaya rawa matanga ni ndagarawa na veka kede na taliboni au kilani ni nandua bata tiko kia wikim ni na ngarawa tiko na matangali dhaka vaya ni ka kede nganda sa rawa ni vaka yang ataka kina na nonda taliboni indua talinga na kango kilani bunga pekianda auruni kaya irana nungu toka ni mandanga o kila ni sandando kota wabo kitonga na nonda notebook na ibola dona kabango do mata weekend menda bola na nonda notebook tonga i toka na veka ke de sara ke bakambe ka mandanga ni tuba ni dona singa se do beka na tuba ni boli grocery list dona kava ya and sando bola tonga ya na kabina kina na taliboni sa tiko talanga kina na notebook e rawa ni ko baka yang ataka kina semo bola kina nanomu
na nomu i tuba se na nomu i lawe ni dawanga o na binakata mo na tonga. Ia na kai nda waka binaka taka tiko kina na kena sa tosa tiko na technology kena wakarara te ki tiko wikenda na nonda garawa na nonda i tawi. Ia dona kau nugu waka madala taka tiko ningu waka sama taksar na madha sauti na nungu manindia. O koe lako mai rarao waka lewa na kena i rerai o tia o sange tarungi koea dawe rarao taka. Gai tal no taka tiko koe ni na singiliwa ni singa e luto no na laptop. Gai wakasama taka o kenda na waka enda sa dhaka nda waka anga taka waka lewa na nonda laptop na nonda telefoni. E tuno koe ni luto no na laptop gai kaseiru saranga. Claro, ainda kai e ka boro saranga kasiro no na laptop. Waka samtang mandea, gai inda kila na laptop, ni inda dhaka tu kina na kake de bola itiko e maroro itiko na laptop. Ke wakao senga ni o biuta mendua na kia na backup, au kilabi, kenda kede na sa waka inga taka tiko na laptop, ndara kilabi naka na dhawa ni mbale ni backup. Gai tuku no koe ni sa ka pinda rua saranga na nona laptop sange koto koe sanga koe mili repair mili koto koe nandua na bonua me ronirto me tarongirto na ronindo ba na takamanda na nangu laptop ngai tuko norto ia rawa ia kito sanga ni rau ni na alataka ni na tiko kede na vika kede a tiko na nomo na files kede koe a tiko na nomo laptop ia e na vida toka na pula na balabu ni ngona kito na tura me roni na wakawinaka kikena na nomo laptop. Gai kila koe ni nungu manindia ke tau leo e vida, ke mami leo e vida tu, vida sanga bulu tiko na ke tau wili ke tau koe me ni tau iliu tiko, ni tau manindia tiko. So saroni dhaka taka toka kia na leo ni kai tiko e na nona laptop, tuno koe senga, ngura sa sini rao saranga ni wara ka tiko na vida na bula, senga talanga ni o rawa ni o na wawa tiko, ke wakamatanga e sana rao ni ndo le baka vinaka taka nungu laptop, ono senga ni kila e na tu kede na ka kede e ndo tu e na nungu laptop na nungu files kede se sengai o tia sangai tuku na wana luwe na tangane lako nga waraka while waiting for that lako libuli endo na nomu na MacBook ia na nona laptop ia senga ni MacBook ndo mbek nga ukila na HP laptop tiko boa sange lako koe kako sa ronga na bos ni lubengu sa tuko no koe bia uma lako libuli endo na nomu MacBook malete rara na MacBook ni ona dhaka tika bango e sana kila automatically saving na kakeve iko dhaka tiko na nomu MacBook it automatically saves a lako tiko vena nomo iCloud e va tiko ya na MacBook na MacBook ngo be kim nina senga tiko nikla na laptop ni Apple kona kambani ngona Apple ya na laptop e mbulia na Apple kondo wakatoka tiko ya na MacBook sama ni lako saro koe li bulia dono na MacBook dono na laptop Apple laptop na MacBook le bulengo koe o tia sanga indona ka e alitiko tuno koe me u lako mandanga me u libule talindo talena kena na kame na dhombara kino koe me ge charge taka tuno koe mo lako manda u libangarave Costco na nungu manindiango endo na ka endo mato tiko boa ni sombu e livo na ngono koe sando vaku kusanga koe endo ngule dhava koe me sin madali endo ngule dhava sendo na numutimbanga koe ni na senga ni adho boa na bita sombu tunga na ilo ni na katumbaleka ni motoka e na bita sombu tunga koe ka koe ulako nga kelenga na motoka sa dhurusarve Costco me libulia mo koe na kae ngandreva tiko ya lako libulia mai nge lesu mai ka konge reida na nongu na dambe ambita tiko kina na nona MacBook sa yali koe ana rarao ni alona wakasama tanga yali ka kede tiko na nona laptop na nona files kede sa yali o tianga libulia talamendo na MacBook me sanga me susomi taka kina na nona laptop gai mai buto ko ditale na singa wata tinga ya buto ko ditale dona tamani rarao libu e wakilana nungu manindia sanga kila dona kai waka bure waka sama kina waka libu biau ka wase tiko eniana buna a wase
se tuku ni kina go veke muni na sema tiku mai ni kua, ke waka, and the waka anga taka na laptop, na talibo ni mantanga, e tiko ngana kai rawa ni ko na nomu setting, mo waka anga taka, me rawa ni ko maroro e kethi tiko kina, na kakethi ko the kaba tiko na nomu talibo ni, maroro e tiko na iCloud me tiko na nomu backup files, mbaleta ke waka senga, sana ndona rarawa levu, ndona utu ni ulu levu, na wakila ni o sanga me ke waka mani ndona kawai ya e ado, mo ngai sanga mo wangara tale mai se vena bono rani na kautalius tale mikina, na veka kethe sa ya lio ya. Dina ni tu na waka vena vena kataka tiko, na kia na tos tiko na ngauna, levu na kawango e mai wakararo taka na nonda dhaka, wakararo taka na mbula, ye tu talanga e sona ka menda na ando kahangaro ni tikino, sona ka me e ndondonu nga menda na wakamure tiko waka vinaka. Yo mandanga e waka anrati au saranga, waka ungeti au me ona sanga na veka ketho dhakawa on my laptop, sena iPad, sena taliboni, me backup backup tiko mbaleta ni nda sanga tu ni kila na matangali langaro ni na yadha vekenda. Waka nuni vinaka tiko yani se venga na vano ni sema tiko me kina, ena kavi ni moni tende ndai sa mai votongo e tini ka 5 na miniti me vana ka loko, au sureti ka mani, si vena vai na tini na miniti na ndi wasining o na vata, ka vei toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force, mai vei tal no taki tiko ngai sona ulutanga mbimbi, karto na nomar, to kere tiko mai mendo mai wasi tiko yani, and radio mbulando vata me waka ango indua na songo, ka vei toko ni tiko na kia na didi waki tiko, na nonda steseni ongo se na nonda vata na radio mbulando vata. Malawa tiko na waka madala na kavi ni kua, na sere kataravango, na te vena numi manda vewa ka mbula taki tiko yani se venga na vanua, ni sema tiko mai kina, and kavi vinaka ni moni tendendai, tavi dhavanga inga ravi tiko, longa niu dhavo, ni vili niu tiko kina, na vuku ni venga ravi so, vekiomni na venga ravi tiko vera na tambangase, waka nuni vinaka tiko yani vekiomni, and kavi ni kua, kono via waka mbula tiko yani kina, vekai koni, na kawia, nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai, and kavi ni kua, wakatelanga kina ve Michael Naya, bula vinaka Michael, bula vinaka Luke, ngandu andua, ni andra vinaka wakalevu na sema tiko mai, and kavi ni kua, konga ya ke unisa sema ramai ke nge rao ni ndu tiko na kena like, follow, share, and do makasara na bibu ke wakalevu na kena ngarabi tiko na radio mbulando bata wakambula talitingani ve Sanjay Kadka. Thank you for tuning in, Sanjay. Please share our page. Bula vinaka alipate vanda dhamaivuna vinaka wakalevu na sema tiko mai, and kavi ni kua kauna via wakambula talitingani ve mele ke heri koroita mana ro sema tiko mai vale levu, and kavi ni kua ro sema tiko mai nandawa, and kavi ni kua unui taka ni rombula vinaka tiko wakambula talitinga vi kiumni kethe sarna waka ulori tiko, and kavi ni kua suka tiko mbeka na dhaka se uni sengai sasanga tiko moni na lean rombongi and ngonongo waka nui ni vinaka tiko ni vi kiumni, and kavi ni kua nomani tokani unavuni ndakua ni mbula vinaka.
Kisando umbulu binaka. Dosan kay tuki mai, endo binaka tu banggara. Iyo, nimbula binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji cover store. Ito kasarangay liubori, nakakede tukina. Na Fiji cover store. E kau te viti mai voka leka ka voka se utaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Tanga's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona, kare angona binakadina. Nga indolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karau ni soli mo ilaloma. Wei kemo ni mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. André mo buke ene kena semi no libo Senegas kita urani buku iku. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Nada be ko marota ketiku. Senga, esan dondi na marau kina voga thingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila wundrang. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Sa tumu mantanga na numundrang ay senga tu na nontu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin doon na nongu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na iTaukei kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina wasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalay. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Metini kina mate sanagai oti Isana dau ke nambata Au mai vosoti ke muniti kona Bosa la sutaki au bakawasoma Isa inongundia anasengani alaga Nonda bebosa tibei vasati Metini kinamate sanangai oti
teki tunaseni rasimula no muiwaiwai na kaloni mula no muibinibo daimani na koula nonda bebasa tirei basati metini kinama esana nai oti metini kinama esana nai oti. Toka na I tawisero ia mai ve wakamaru tiki ni kena ve kianda o marika na kete. And radio mbulandu wata a kawitiko ni moni tendendai wakanuni vina katiko ani ve ngana wano ni seama tiko me kena ni rango vina katiko ani na mbio liwa ni radio mbulandu wata. And a kawi vina kani koa ni taka ni teko vina katiko ndo tale na vulabo madhao tiko nda wakanamata tiko kena singini mate na madhao ngo wakanuni vina katalitunga yani ndo na kaunda undindivi tuki na mataini ngono senge yado me kine Amerika waka me sa yado nga mai sa teko busar na takadaka o tia o sangai o yado mai na February sa teko busar na takadaka o sangai klasa sa konga ya sa laka mai sa ietu na takadaka o sangai nana makito yao ke na singa ni mate baleta ni una numo yao ni na viengutu na singa vae o tinga sangai tuku na bihonto na rangi tokani hei ike senga ni baka me viti kilanta ngai dekilanga o kenta singa ngai singa lutu levo nda sa vital tala me vano ni dakadaka ya nda sa kilatunga nda ngeli sota tala na singa tu city na Easter Friday na wakarumbuka wakaruwai singa ta moniti o te anda ngai somitu levo na vano ni dakadaka na ngone ya and somitu nda diengutu na singa wakarumbuka ke na moniti ya nda somitu ya o sa lako me ki o sangai mai wakamiu nana makito ke na singa ni mate baleta ni vatiana no go wakasama o au na visomi au na singa ni vaka wana singa ya kanira rawa ni ngai wakana numi utal nungu tokani ya tukono ko esenga mbuna gore mai viti ngai ke esenga enda vaka tunga senga ni somi senga soti ni turi wakambimbi tu me wakana kena ndo wakambimbi takituna senga ni mate me viti ike senga santa na vaka tunga kalonga tamona vaka tiko na ndona panua o somi na singa o diengo kina sena paid holiday tutu yandu sarna pono ni vaka kero ni ndana mai wakila tukina na matangali ka enda ndo maro takatu e na bebano ni dhaka so me viti. Ia wakanuni vinaka ni toso vinaka tiko na kena nonda waka rau tiko e na madhaungo ni nandona madhau vinaka vikenda nda mai wakila tiko na singa tambu ni ngone maro taki tiko na singa tambu ni ngone e na bebal ni lotu iso na bisongo lotu iso e na noa duangana kao na nungu wasaraba tiko na vitamba iso me baleta na nondra sa waka isulutu na ngone na nondra waka reitaki na nondra laki matana tagatiko na singa ni mate ke na nondra wakaitabi tiko pala ni lotu laka mai dona kai laka mai nungu wakasamisa o erkilatiko na ngone ngona imbale dina ni singa ni kua sesenga ia unu taka ni rauni nda tona wakaitabi taki kenta tau tikino kenta tona sama tua dhake merana na wakabulidi tiko na ngone na dhawa sarmanda na imbale ni Palm Sunday sena singa tambu ka wakatoka itiko na nondra singa tambu na ngone dhawa sarmanda na kena imbale kena mai tiko butiko endu na madhango na madha mbimbi be kenda na wakambauta wakaristo wakanuni tiko ni sanava tiko ya na nonda tumberi tiko na ngone wakanuni bina katalitu ngayani se venga na vono ni sema tiko me kina and I kabi bina kani moni tendendai ninda mbola bina katiko ni levo na kanda na wakabini bina katakatiko na signi kua wakambimbi ninda sarava tiko na itukutuku na nonda vanua ke na vei mate ni tuli levo taliso wakambimbi be kito ya sanango Amerika na levo ni wakadhadha yadu tu na dhobulada na vei vana unui taka ni inda na
Rauni dana tiko biki andana alo ni waka bini binakai, ke na vena numi tiko. Sivatonga na vai, na vana miniti, o suret ke mani, mani sema tuk ngā mai, and siva na vai, na tini na miniti na rongo te tiko kina na ngauna, karato wakarotaka tiko, na serto mai veto koni tiko kina, na Regional Pacific Islander Task Force, endo na isongo ka ngumatua sara, e na kiana mai, nonda mai wakandua watataki tiko, na ngole mai, na vi matanitu, mai waka wasa Pasifika, kanda sa mai waka tiko e na vanua liwango Amerika. Usure tiko mni, mani nangai nana ki tiko mai kina. Ia, do na kai langa tiko e na nongu app, na nongu sanga tiko miu seama tiko yani na Radio Bulando Wata na nito Facebook pages, e waka iale ala tiko nga na yada o reida tiko ngo, o seanga o kilani, o seanga ni reida ke mani kethe tiko, o seanga tiko ni reida kethe na yada, ka o ni seama tiko mai ni kua i o sabakambula tiko mandanga yani, o se sanga tiko ngā me rauni o na reithi ki mni kethe, waka nui ni binaka tiko yani, and kawi ni kua se vinga na wanoa ni seama tiko mai kina. Tendo mandana dei tawi sere ni sa sivatonga na wā, and na liwa na miniti.